Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi sama Ucup di sini. Ucup paling ganteng ya. Batur aja kurangannya. Saya ini lagi konten makan, guys. Ya, makanya ya apa adanya ya. Ya langsung aja ya. Saya sudah lapar nih dari tadi kok. Langsung aja menunya. Nih, guys. Langsung aja ya ke sini. Tuh guys, banyak guys. Aduh, saya lagi sakit guys. Aduh. Ya, sebelum makan kita baca doa dulu guys. Baca doa awal mulai. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain ya guys. Kita cobain gimana gitu rasanya. Ya, jangan lupa guys, airnya nanti keselak. Tuh guys, airnya ini aja ya. Ya, kita langsung makan, cobain. Guys. Nampak lalapnya tuh. Enggak, jangan lupa gas tuh lalapnya. Wah, mantap. Mantap guys. Lumayan ya, mantapnya. Mantap guys. Saya lapar guys. Saya makannya gak telan guys, langsung. Saya langsung ditelan guys, sampai capek kuda guys. Buat laparnya guys. Mantap. Ya, enak guys. Dulu guys mantap guys. Nambat ang kabukang tolong utak tolong kan
Lap lagi lah kan. Wah, lapnya guys. Lapnya guys tuh. Pajok Allah, itu nikmatnya. Bismillah. Jatuh guys. Mantap guys. Agak terlalu tapi ketiga guys. Allah engap ya Allah. Mantap guys. Duh, gua hesek ampun. Coba aja hesek. Juga cekannya nanti juga. Gua hesek. Ada ya Allah.
Wow. Ada guys. Berpotong. Tuh, kelak. Mulut deh. Mantap. Apa olah guys? Bintang. Nunggu guys sebelum kita berpisah. Nunggu. Alhamdulillahirobbilalamin Allah nikmatna alabatan imah alabatan cum awewe guys. Awewe mah pasti kasakeun sabinguna teh ari ieu mah leuwih ka sana alabatan Allah nikmatna Allah Akbar. Ya, saya pamit dulu ya. Saya udah kenyang nih tuh. Udah habis saya. Ya, pamit dulu ya guys. Dadah. Assalamualaikum.